Sekarang pula no kulumaya faro sini borong nangsar. Setelah kaham engmah hai no bekawa asakti no kaham lukurok ni khokti bebak kanawai kawa kaksanggo. JR News and Entertainment Channel lukuni logi tongnai hot dofa hodani logi tongnai. Sekarang pula abono question khainai sar. Nini bisingtei khak kaham tei kaksang mungni bisingtei. Jora jora wo kitingai jot ti prasarok no hamkrai rinai hinai. Nini kawa wansugui tini jora nono to nugui tongo social media ti kebangma. Ti prasarok basakti no yak fologui. Yak ba yak manjuwai yafri baksa himbai khathan sa khlaiai. Nini bisingtei soba khlaina ni eba ti prasarok no ADC hapang simia whole state no management khlaina ni aba hai kaisa barja tui no norok ni bisingtei samung khaina rok nei bu khnawai tongo jora jora social media tui aroni bisingo tini nini eba tiprasa no hini manu tiprasa bosong ni bisingo tiprasa ni bisingo no tini kebengmung hairok gobangma jaga tongoi tongo othoso sar tak sana thakai apni buto tiprasa no se hamkrai rina ni hingkai tiprasa tamni bagi kebengmung sar kisa sengna ni mojungka abo belai keno nang nangkuma jora no kok sengka puilao nang norno hambaya poro media friends ok no ketini angor phai maja phajak sini Twikarma ADC village ang puilao anda songno ringinai salaka nok to nok door to door jeng pas phajana kena je tono thalai nei ang wan songmaya je bor anna ke support kene turn out khaitana nei tini nor no khna huge number of crowds an loge phalika door to door camping no nangkai nang tipramo tapon khaidi CPM fan khaidi IPF tipon khaidi nang tiprasan ko tiprasan no ang tiprasan no ani koi min khasuk se nini abo political rights tongo nini oro constitutional right tongo je nang je kono political party no nang represent khlaimano ba hamjak mano ba follow khaimano ambagai ang jotono no koyo ani khajan ta khokte bu sangno a violence ang laimani among lemon amoro belai kheno saya mia probo norok khana khana nukhna je chino honorable minister kaisan nogo thangai mairo tal sare salai kha bahing kha nai na thangthani mose amona se gerau khlale nai go back in mai amon hen like all okay attack se khlale chu attack line se police omar horka DSR diploma khlale kha chini SDPU and SP khwai ni ma thangka additional se ma thangka thangna ka oba hero belai saya khlayo si borong no always nang hamjama reke hamjang manai kha ko phono kok thong to chosma ko song kan ha songsu no knung nai chosma kormo kan ha kormo lulu knung nai chosma kacheng kan ha kacheng knung nai neni na harma se ka hamona nango mang boja khai tong tam khai tong amria jotone na jan jane ideology tong mano jan jane jone jani political ideology tong mano manifesto tong mano amo jotone khlai di but always ang request khainai chini lukurok no kubui kathar no sinidi kubui lama hindi hamjangma redi hamjangma manai char ke aron bisingo buskang ni salmari rogole boba hai asas ti prasarok no ti prasani bisingo boba hai ke nuk nini bisingti boba hai so obviously jeng jokan government form khai khai obviously jeng to jehetu same party thang khai all of the chini demand core demand rokhni chinte nangle jeng to just chini resolution pass kaina jeng state no rena ti prasani bagesi soba khaiman to ara to kaisa no chanmung ngai thangana asa khai te choba rokhni te kri kate andolon mo kri ka khna te protest kri ka jeng asong nai resolution stam nai jeng khainai point out khainai bo jeng te sanai tam first point priority sachong ব্যক্তিগত khe to nya amo to always collective thoughts se joto stakeholder joto tribe 19 tribes sub tribe ni je representative ba je YBA phanong thu YMA phanong thu ba chini tiprasani phanong thu je kun jotoni representative no nawai nai kok thum lai nai amona chang result samne ta kaisa point sar nin kok no manjo nai ta kaisa point hingkang kai tiprasa je sapano color phaitung je digiringo chini intellectual person engai candidate engai ayengo no khaprumoi thalai jau je sapano ringthung aroni bisingo sing himgrung hinglai tongmani yagolo tiprasani buskango jotto borok no nukhung hukung poriborton self develop ungnani bagai bo poriborton nan bagai sanlayo nailayo aboni bagai wansuk jakle buskang salmariwo judu kuchu khapango thangai tamu wansuk mungrok tong bisingo
kisah suk sai mana sar aman bangina ti prasarok no tam buskango ya pri rinani kaisa wansuk jarok dong amana ang appeal khaimani ke vote for change ang tambai saba vote for change vote for good governance and vote for administrative reform o chung administration no chung reform khaima tu na chin TTA ADC hafango administration reform khangkhe no o je chung hamkhrai je mo salaimani scheme policy making amo joto no change thangnai na ke chung treasury head mas namnai amara samthani keno neni administrative reform nang ke administrative reform khlai khangkhe se je chung tak sai tolaimani direct funding phaya direct obonge treasury head kring hangkhe direct funding phaimai so treasury nangnai amano chini state ni high 3 tier system ke masol daga sa hambai blai khano